سلاف رست تماشاوان هجا بولتانا 5 ایوار از جوار پیشکش کم دست پیک ده گرینگترین سرنوچه. سکردیاتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه به مالبات شهیدان را جویا. پوتین و پومپیو روشا سوریه و چارەسەرکردنا کریزا سوریه گوتوبێژ کرن. ایرو روژا زمان کردیه و روشنبیرین کرد بانگا فیربون و فیرکرنا زمان کردی دکن. محمد خلیل دبیجه که گروپین چکدار روشا شنگاله تیک برنه. آرکه زانیاری نو درباره چوانیا جانج دستان پنابرکی کرد به دست خواه خستیه. دوباره سلاف لسر دخواز اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دکتر عبدالحکیم بشار هفدیتن لگل مالبات شهیدین لشکر روج هاته کرن. ایرو لوفیسا رخصنا هولیر یا پدکسه به آمدابونا هر یک جه دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و سعید عمر برپرس اوفیسا پیوندی نشتیمانی یا پدکسه و کریم میرانی اندام کمیتا ناوندی و برپرس گشتی دزگاه مالبات شهیدان لحریم کردستان هروها نقیب سرحان حسن اندام کمیتا ناوندی پدکسه به مالبات شهیدان را جویان. د جوینه ده بحثا قهرمانی و قربانی دانا مالبات شهیدان جبو رزگار کرنا خاکا ولیت جه تروریست و داگیرکران و سوزا پشتوانی مالبات شهیدان و چارەسەر کرنا روش و کیشین وان هاته کرن. جاری خواه مصطفی بادینی کوخوا برپرسکی ریوبر د دزگاه مالبات شهیدان ده بحثا کیشه و آلوزی و آستانگین کو آراسته مالبات شهیدان تین کر و هیویا پشتوانی و چارەسەر کرنه نشان ده. اندام کمیتا ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه نوری بریمو دریا هفپیوینا آرکرا کو بریار روژا اینه دمجمیر هفته ایوار وره پیشکش کرن گوت کو اگر رودانا شرکت نوبار امریکا و ایران ده هیا و دبکو ببه صدما داباشبونا سوریه و بکفه جیر چافدریا 5 ولاتان ده. دجي إيراني مرا وكشا محمل الجد يعني قلق هيز قلق دولات دجي نفوذي إيراني سوريا بغداد والشام وبيروتي بله او ريا بري بغداد والشام وبيروت بوري برين عربي سنة همو سعودية وخليج ونظام شيء كويت احتفالات هذا كان كويت وإمارات والإيراني بدن لا هو لا حربي ليت كذا بس مؤكدة سديسة نا كانجيا نا يعني ده حالة يعني إما أزبيجم أجر إيران دسته خاج لبنان وسوريا وعراق بكشيله وهر الجيخو بمينه او شرانابه اگر نا ايران تحدي بكي اليمن نكشي وبيروت لبنان نكشي وسوريا ونظام بشي بيران او شراي ببي وخيادك ايران بالنسبه ايران سوريا وعراق ولبنان شري نفوذ وعدم يعني هبون ونبونه موضوعي دبير نفطن يعني $4 كيما يعني نتدخل تجاريه بالنسبه او شر بالنسبه ايران واسرائيل شر وجود ولا وجود. اسرائيل جركي رجيما الملالي الايراني حكم كري وحزب الله لجنوب لبنان شيبويا وحماس لويري شيكرنا شفك الشفا اسرائيل بصاروخ خونا كري يعني درفتك بو اسرائيل كوتشاوخا ايراني خلاص كي يعني از بجم او شر لابد منه لكن قد يجوز للنيفير صفقات شيبه احتمالا خيره ايران جي جارنا براغماتيا وامريكا جي براغماتيا يعني مثلا لي او جي ادبينم دوره ايران دستخرج لبنان وسوريا وعراق ناكشينه الا بالقوه بالنسبه ايما وكردستان سوريا ببدو بشك رجاوي فراتا عفرينة ويدا وبشك جي رجالاتي فراتا مسألة كوباني وجزيرية وانتدابات سوريا تشيبن ومناطق لفوق نافلينان برشبون وبيجن اف سوريا نكون بهفدا بجي خيره كرد عرب عاجزا علوي سنية عاجزا ام وقت دولتي مازن روسيا وامريكا كاميفانا تشا بارفكن
بالتعاون بتركيا را يعني مثلا بشكي تركيا إداركي بله وهر على سوريا السربية يعني على معارضة لاذقية طرطوس حماة حمص إدلب وروسيا وعلوي نشرت روسيا وبشار أسد بالمناسبة روسيا قالك بشويكي أكتيف دناف علوية دا كاركري علوي نها خياراتي خاصة استندنا نوك ما بفيرن وانا علوي نب مشروع الإيراني رانا مشروع الساحل رانا أفات تشتكي نوية دفي أم دفا موضوعي دا أو قالك ضباطي علوي بروسيا را تعاون دكن وفرقي بينجي تشيبيا فرقي شاري أملا أسد بس فرقي بينجي روسيا وعلوية وعميد سهيل حسنة ونظام تشيه فانا علوينا بين شش محافظة خال ساحل أو ایرو لباجار قامشلو روجاوای کردستان هر دو پارتیین کردی پارتیا پیشوری کرد لسوریه و پارتیا یکیتی دموکراتا کرد یکیتی لسوریه ده کنگره روزنامه‌وانی ده بلگنامه کار هفبش لسوریه بلافکرو امضا کردن لگوروی بلگنامه و هر دو پارتی به هفره ده کاروبار اجتماعی سوری ده کار بکن و تکزیه لسر چارەسەریya سیاسی ده کریزا سوریه ده بکن او جی دریا دیالوگ و دانستاندن به حکومت ناوندی لدیمشق و همو هیز و ناوند و رخصتن سیاسی و جواکی و روشنبیری و پیوندی پیرا بکن او جی لسر بنگهن دورکتن جه نجات پرستی و کینه و به همو ریین رواره بله تماشاوان هجا بریار بو برز احمد سلیمان اندام پولیتبوریا پارتیا پیشوری کرد لسوریه جباجار قامشلو بو میوان ما لدیاره پرسگریک تکنیکی ده سکایپ ده ده پیوندی ده حتی کو او پرسگریک چه به جارا کدن می وگرن باجار قامشلو او میوان داریا برز احمد سلیمان بکن موسکو ولادیمیر پوتین سروک روسیا لگل مایک پومپیو وزیر درو امریکا جویا و د دسپیکا جوینیدا بوتین گوت کو او بریا چند روزان لگل دونالد ترامپ سروک امریکا د پیوندی که تلفنی ده انجام دایا د پیوندی تلفنی ده هاتیه خویا کرن کو ترامپ جه خواستیه پیوندی روسیا و امریکا بهز ببن و پومپیو گوتیه کو چارەسەرکردنا کریزا سوریه یک جه مجارن جوینی بو سروک روسیا لگل وزیر دربه امریکا جویا و ده جوینه ده به هسکرنا پیوندیان نابرا روسیا و امریکای ده هاتا گوتو بیش کرن و پوتین هیوی کر که سردانا پومپیوش با روسیا ببه بنا غیاب هسکرنا پیوندیان. دوهل موسکو ولادیمیر پوتین سروک روسیا لگل مایک پومپیو وزیر دربه امریکا جویا ده دسپیکا جوینه ده پوتین گوت که او بریا چند روزان لگل دونالد ترامپ سروک امریکا پیوندیه که تلیفونی انجام ده. ده پیوندیه تلیفونی ده هاتا خویا کرن که ترامپ جی دخوازه پیوندین روسیا و امریکا بهز ببن. اروها پوتین گوت که بردوام روسیا بزلالی دبیجه او پشتوانیا و گرا پیوندین بهز نابرا روسیا و امریکای ده دکن و توایا شرط و مرجن بهزبونا پیوندیان به آسایی ورنگوتو بیش کرن. درباره پیوندین بازرگانی پوتین گوت که ده چند سالین بوری ده آست بازرگانی نابرا روسیا و امریکای ده پیشوچون بریجه ککیم بخوادیتیه که بریجه 5% زیده بویه و او هیوی دکن که او ریجه ده ما پیش ده زیده ببه. اروها پوتین درباره دستوردان روسیا ده البجارتین سروکاتی امریکای ده گوت که تو بنما و راستی یک تیدنینه جد سپیک و روسیا افچن تکس کر ده داوی ده هاتی خویا کرن که راپورتا دوی درباره ده هاتی آمده کرن درو بو. پوتین گوت که تکچونا پیوندیان نابر امریکا و روسیه ده جهه داخیه جبر تو سدمین خویا و سرکه جوی تکچونی رنبون و ندبو افساربون نابر روسیا و امریکای ده درست ببه. و جالی خواه مایک پومپیو وزیر دربه امریکا گوت که نابر امریکا و روسیه ده برجواندین هف بشنه و آساییه اگر هفکاری نابر هر دو ولاتان ده وره کرن و ترامپ جرا گوتیه که وی نامه با آوائه که راست جروسیه را بیجه. اروها پومپیو جبو روزنامه‌وانان را گهانده که روسیا و امریکا لسر هماهنگیه جبو چارەسەرکردنا کریزا سوریه ریکفتن و هر دو آلیان رین چارەسەرکردنا کریزا سوریه و دیتنا چارەسەریه که سیاسی گوتو بیش کرن. وزیر درو ترکیه مولود چاوش اغل راگهاند که آلیین پیوندیدار دوسیا سوریه جه رکفتن کمیتا دستوری سوری نزیک بونه. وزیر درو ترکیه دبیجه که آلیین پیوندیدار به دوسیا سوریه جه رکفتن درباری آواکرنا کمیتا دستوری نزیک بونه. اجانسا آنادولیا نوچیان دای خویا کرن. که دوه مولود چاوش اغل وزیر درو ترکیه ده تویته که داراگهاند که او جه رکفتن آواکرنا کمیتا دستوری نزیک بونه.
دربارەی رەوشا ئیدلب و گوندەوارên wê wezîrê derveyê Tirkiye de heman twîta xwe de got ku êrişên rejîma Esed rêkeftina Sûçî û danûstandirên Astana bin pê dike dê demekê de ku hêzên rejîma Esed û Rûsyê dê bin pêkirinên xwe de derheqê sivîlan de ji aliyekî û di armançkirina navendên xizmetgûzarî û avahiyên tenduristî de ji aliyekî din ve berdewam in. Serbarî encamdana pêşketinan li gundewarê Hemayê. Eroha Ajansa Anadolya Nûçeyan da diyar kirin ku Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê derveyê Tirkiye li Stenbolê li gel Nasr el-Herîrî serokê Deseya Danûstandkara Sûriye civiya. Di civînê de avakirina Komîteya Distûrî û dawîn pêşhatên gundewarê Idlib û Hemayê li Bakurê Sûriyê hatin gotobêjkirin. Ere li gorî Ajansa Navhatî eşkere kiriye ku Herîrî di civîna xwe de li gel Oğlo daxwaz kiribû ku pabendî bi rêkeftina kêmkirina astêşar li Idlibê were kirin welatiyên sivîl li wê deverê werneparastin. Teke jî kir ku rejîma Esed û Rûsyê bi bahaneya armançkirina grûpên terorîst êrişên xwe li serê dever û bajarokên li Bakurê Sûriyê encam didin. Jalê xwe ve jî Oğlo got ku welatê Tirkiye bi hemû karînên xwe kar dike ta ku rêkeftina Sûçî careke din ektîv bike û pabendî bi vê rêkeftinê ji aliyê Rûsyê ve were kirin. Teke jî kir ku serokê Tirkiye vê mijarê bixwe biriya peywendiyên xwe bi serokê Rûsyê re dişopîne. Roj bi roj rewşa Şengalê xerabtir dibe û Qaymeqamê Şengalê dibêje li Şengalê tiştek bi navê rêveberiya Şengalê nemaye û rewşa bajêr ji dest derketiye. Mehmed Xelîl Qaymeqamê Şengalê ragihand ku ji dema ku pekekê rêgirî li vegera îdareya şerعî ya Şengalê kiriye û rojane rewşa Şengalê xerabtir dibe û di dema niha de tiştek bi navê rêveberiya Şengalê nemaye û rewşa Şengalê ji bin kontrolê derketiye. Her wiha Xelîl got bi dehan grûpên çekdar li Şengalê hene û bêtiriya wan Ereb in ku destê wan di komkujiyan di derheqê êzîdiyan de hebûye. Bi sedema şerê PKK û Tirkiye li ser Sinûrê qeza Mêrgesor welatiyekî Kurd şehîd bû. Ku van serûkanî rêveberê nahiya Şêrwana mezin ragihand ku îro welatiyekî gundê Bendro li ser Sinûrê qeza Mêrgesor bi sedema destpêkirina şer navbera çekdarên PKK û hêzên Tirkiye de şehîd bû. Her wiha ku van serûkanî dazanîn ku heta niha termê welatiyê Kurd nehatiye dîtin û ger bi dûv termê ve berdewam e. Îro pazdehê Gulanê wekû roja zimanê Kurdî tê naskirin. Rewşa zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê her wiha rewşa xwendinê bi zimanê Kurdî di van salên borî de kete gengeşeyê de. Peydabûna du elêfbeyan di nava Kurdan de û tunebûna zimanekî Kurdî stander di vê rojê de ziman nas bibîrtînin. Îro pazdehê Gulanê weke roja zimanê Kurdî tê naskirin. Rewşa zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê her wiha rewşa xwendinê bi zimanê Kurdî di van salên borî de ketiye gengeşeyê. Peydabûna du elfebeyan di nava Kurdan de tunebûna zimanekî Kurdî stander jî di vê rojê de zimanzan bibîrtînin. Di van salên borî de behsa rojek taybet yan cejnek ji bo zimanê Kurdî tê kirin û ji bo wê yekê pazdehê Gulanê weke roja zimanê Kurdî tê behs kirin. Sebaretî destnîşankirina vê rojê li Bakur û Rojavayê Kurdistanê di salên 2006 û 2007 de axaftin û rûnîdan ji bo rojeke zimanê Kurdî ji aliyê gelek dezgeh û peymangeh û zimannasên Kurd ve hat kirin. Ji bo yekê roja pazdehê Gulanê hat destnîşankirin. Ku di wê rojê de di sala 1932 de hejmara yekem ya kovara Hawarê li Şama paytexta Sûriyê ji aliyê Mîr Celadet Alî Bedirxan ve hat derxistin ku tê de Mîr Celadet elfebeya xwe ya latînî ji bo Kurdan belav kir. Tevî ku roja pazdehê Gulanê weke roja zimanê Kurdî bi fermî li her çar parçeyên Kurdistanê nehatiye ragihandin û pesendkirin ji ber nakokî û milmilaliyên siyasî lê bi tevahî roja pazdehê Gulanê weke roja zimanê Kurdî tanha hatiye pejrandin û cihê dilxweşiyê ye. Kovara Hawarê weke yekem kovara bi fermî li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bi molet dihat belavkirin ku 57 hejmar jê derketin. Ji serdemê kovara Hawarê ta sala 2011 ango sala destpêkirina şoreşa Sûriye xwendin û nivîsîn li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bi zimanê Kurdî qedexe bû. Tenê belavokên nehênî hebûn. Di destûra Sûriyê de jî danpêdaneke fermî û ne jî bi zimanê Kurdî nehatiye kirin. Piştî destpêkirina şoreşa Sûriye û tevî nedanpêdana destûrî bi zimanê Kurdî lê li navçeyên Rojavayê Kurdistanê peymangeh sazî
دەستگەه دەستە کۆمیت و دبستانên zimanê Kurdî bi şêweyekî berfireh hatin vekirin. Duwarzê xwendinê sala 2015 û 2016 de rêveberiya Xweser ya ji aliyê Partiya PYD li Rojavayê Kurdistanê hatiye ragihandin, rêbazên xwendinê yên polên 1 ta 3 seretayî bi timamî kirin bi zimanê Kurdî û ew yek jî ji aliyê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ve hat şermezarkirin û xwenîşandan hatin li darxistin û PYD bi îdeolojkirina rêbazên xwendinê tevlî hevkirina rewşa xwendinê li Rojavayê Kurdistanê tometbar kirin. Rewşa xwendinê û zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê li parçeyên din jî yên Kurdistanê girêdayî ye bi rewşa giştî ya nakokî û milmilaniyan. Çareseriya herî baş jî bi çareserkirin û yekîtiya Kurdan ve girêdayî ye. Ji birî belavbûn û xwendina bi zimanê Kurdî di nava Kurdan de kêşeyeke din jî heye ku du elfebeyên aramî û latînî hene û tanîha di nava Kurdan de yek elfebe nehatiye helbijartin û zimanekî Kurdî stander jî nehatiye encam dan. Rewşa zimanê Kurdî ya niha di nava ciwanên Rojavayê Kurdistanê de çi ye? Pirseke divê em li ser rawastin, divê raportê de bêhtir em ê roniyê bixin ser wê pirsgirêkê. Rewşa zimanê Kurdî ya niha di nav ciwanên Rojavayê Kurdistanê de çi ye? Pirseke divê em li ser rawastin. Zimanê Kurdî û ji ber qedexekirina wî li Sûriyê raserî hewlên nehiştinê hat, ku xwendin ji nizîmtirîn ta bilindtirîn astê xwe li Rojavayê Kurdistanê bi zimanê Erebî bû. Her wiha axeftin bi zimanê Kurdî li destgehên fermî yên hikûmetê qedexe bû û tenê çapkirina yek pirtûkê bi zimanê Kurdî dibû cihê berpirsyaretiye ji aliyê destgehên ewlehiyê yên rejîma Esed. Tevî weyekê zimanê Kurdî karî bû xwe ragire, her wiha hunera Kurdî û nivîskar û rêzmanzan û hozanan roleke mezin di wê yekê de lîstin. Lê ew rêgiriyên ku li pêş zimanê Kurdî hebûn, hevdemî lawaziya ragihandina Kurdî, bandoreke nebaşkir li ser zelalî an kopaqijiya axaftina welatiyên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê û beşeke mezin ji welatiyan li wê deverê zaraveke nêzîktir ji erebmancî bikartînin. Bi taybet ciwanên temend di navbera 5 ta 45 salî de ku rêjeyeke mezin ji gotinên Erebî di nav axaftinên xwe de bikartînin. Bêhtiriya ciwanên Rojavayê Kurdistanê daçekên Erebî di nav axaftina xwe de ya Kurdî bikartînin û gelek gotinên Kurdî yên resen win dabûne û her hevok Kurdî 2 ta 3 gotinên Erebî di nav de tên gotin. Bi taybet di nav Kurdên ku jiyana xwe li hin deverên Sûriyê derbas ji ber kar yan xwendinê. Serbarî wêyekê, hejmarek ji ciwanên Kurd yên kar dikin ji bo parastina zimanê Kurdî û fêrkirina wê ji bo jiyê nû, gotinên nû durust dikin û hewl didin tevlî ferhenga Kurdî bikin û ew yek ziyanê dighîne reseniya zimanê Kurdî û rê digire li ber geriyan li dû gotina resen. Tevî ku niha kenalên ragihandinê yên Kurdî bêhtir bûne û qedexekirin li ser bikaranîna zimanê Kurdî nemaye li Rojavayê Kurdistanê û berhemên fêrkarî bêhtir bûne. Lêhîn ew diyar de berdewam e û ji ber wê yekê tê tîbînî kirin ku welatiyên Rojavayê Kurdistanê niha bêhtir berê xwe didin paqijkirin û zelalkirina axaftina xwe û hewl didin nema êdî gotinên Erebî tevlî axaftina xwe bikin. Li ser hêviya belavbûna zimanekî Kurdî zelaltir. Şêrîn Kîlo. Belê temaşevanê hêja her li ser roja zimanê Kurdî em ê berê xwe bidin bajarê Qamiş lê Rojavayê Kurdistanê me nerîna nivîskar û reşanbîran derbarê vê rojê de rewşa zimanê Kurdî wergirtiye. Sebaratî roja zimanê dayîkê an zimanê Kurdî وەگۆ دیارê sala 2006 ve em pêşwaziya vê rojê dikin roja 15 Gulanê wek roja zimanê Kurdî. Çima ev roj di vê rojê de berî 87 salan yekemîn car di dîroka Kurda de kovara hewarê bi zimanê Kurdî elfebeya latînî ji rex Mîr Celadet Bedirxan ve hatiye weşandin. Di wê kovara hewarê de Kurdistaniya tê dinivîsand. Wek ne tenê kurmancî axêva bûn yên got kovara hewarê de dinivîsandin, belê soranî axêvan jî tê de dinivîsand wek Tewfîq Wehbî, Pêrût, Hevindê Sorî û Bêkes, Goran hem jî wan jî kovara hewarê de bi elfebeya latînî nivîsandiye û Mîr Celadet Bedirxan berhemê wan jî tê de belav dikin. Em milletê Kurd tevî û bi taybet Kurdê Sûrî em gelekî guh bidênê em zarokê fêrî ziman bikin em wana pêşxînin bi ziman ji ber zimanê me gelekî winda wî
عربي قالك تي نافذ از بيفيم چه باوي هي چه بري هي چه دايكا هي زاروك خو مالا خو فير بكل سر زماني كردي زماني ما ناس نامه ما حجر ما زماني خوون ذاكر امنما كرد پیش سروک ما وك نور الدين زازا وك عثمان صبري پیشی ما جلادت بدرخان میر جلادت بدرخان اوانا تكسكريا سر فيربونا زماني كردي حجر زماني ما نبي امنا كردن ايرو بلكي سير بملت سوري زماني خون ذاكرنا ما كرد بونا عرب بونا بشكي ديتري دبي لكي دربي الأوروبا بالأفريقيا بالچيني بي دبي بزاروكي خورا بكردي بآخبن وافيري زماني وابكن وافيري نتوا وان بكن وافيري شونوار وكالابوري وان بكن تا بمينن كرد مخابن كردستان باكر بهتري وان بلكي سري صديق هشتي زماني خون ذاكرنا افتشكي قال لكي خطرك مزنها مطرسيك السر بنضابونا نتوا كرد دەستپێکی ڕۆژە زمانی کوردی لە هەمی گەلێ کورد پیرۆز دەکەم ڕاستی زمانی کوردی ناگرێدام ڕۆژێکی کوئیرۆ وەرن هەلکەفتێ درۆژا 15 هەر ساڵ پێ بکەن لە زمانی کوردی باوەریامەدا کەرەک دمێژیە و درامان و وجدانی هەرەکی کوردە بەشبەرگ و زمان ناسنامە ملەتە زمان ئەوە یاکو هەبوونە ملەتێکی لسر خاکا ویناکی او یاکو وینا دهیله جبو بیکی دبی امر لزمان خوا ببن خودی جبرگو او زمانی ما بله تماشاوان هجام بهتر لسر روشا زمان کردی راوستن ما نها میوانداریا برز ادریس حسو او جی نویسکار نها لاستودیو آرکیم مرا آمده تو بخیراتی برز ادریس هروها دریا سکایپ برز محمد عبدي او جي هالبزفانه جي باجار قامشلو بشويه كزندي و بمرابات تجي بخيراتي برز محمد برز ادريس ازيج جنتا دس بكم روجا زماني كردي چما او روج هاتا دس جان کرن سدم چبون پیشی از خوازم پیروزباهی لحمو کردان بکم لسرانسری کردستانی و بهتر لوانی گو خاما خو بزمانی کردی بکارتینن پیروزباهی کی گرم الوان دکم واز دبیجم او برخودانک بسری خوی وکی برخودانا پیشمرگیان لسر سنگران گو پاراستنا کردستان دکن ادی اوانی بکردی جید نویسینن برخودانک مزن دکن بقیسی و بنرخه پیشتر چما هاتی دست نشان کردن وک ام دزانن دیروککی دیارش بو هر کردکی پازده گولانا 1932 ده میر جلادت بدرخان کمیر کردی چندا کردیان و جنه یکمین هجمارا هواری بلافکر هوارجی ارمانجی خو او بون چه کردی کلتور و چندا کردی به هفته بشوی کی نفساندنی چیزی بلافبونا الفبای که گو کرد کاربن پی دی زمانی خوش قوناغا تنه دوکی با قوناغا نفساندنی و دکومنت کردن همو بلگا و یعنی ما بستامن ببوله به همو برهم ادبی گود ناف کردند هي ایدی به نفساندن ورا پاراستن باشه هون وک نفشین جوانان وک نفسکارین جوان و چوا قریبو زمان کردی هون بپاریزن بمن پاراستنا زمان کردی ان چه زمانی کی جبو وره کرن وره هوله دبی مروف سه مرجان پک بینه یک زمان اخفتنا تی روزانه یا جیانه به یعنی وقت اخفتن دوم نفساندن سيمجي گهداری بکردی یعنی تو سه بشاب کار بینه حتی مروفک بیجه اف زمان از بوی زمانی باش زانم دا اخفم نتنه انها تشتي بلاف ناف خلكيده يعني ناف ملتي كرد دبيجن بيوست زاروك خو بكردي باخف نتنه بكردي باخف القلوان بيوست وان فيري كردي بك بيست وان فيري كردي بفي مرجه وقت قلم اخو بكردي بكارتينه دب كردي خوندنا خو دكه دب كردي گهداري اخو دكه اخفتنا خو جدكه وي وقت تر رولا خو اركي خو نتوي ين نشتمان پروري بيكتينه به بارسناز مانه كردي وكي اركي كسانه چونکی او ارککی هر کسیه نه ارککی کسی خودم پسپوری یا نویسکاری هل بسوانه تنی ارکی هر ولاتیه کی او ارکی خو پیک نانیه یعنی بمن وکی ادریس حسو گناهکار بری ارکی خو چونکی ارککی جبو هر کردکی بویه که بمن جوان دکارن زمان خو پاریس از برای خو بدم باجار قامشلو برز محمد عبده برز اگر تو دنگ مدکی روشا زمان کردی نها ل روجاوای کردستان د چه آستیده بله دەستپێک
سلاب وريز جتو لدرا وكمية ما شغالين ورا براستي دفكنز بلوسباهيا همي قال كرد كم دبير جدا روج عثماني كردي كو قصد هي مها بنجان ده هي جنان ده من ده كنت وقت الكفتة بيدكن وقت بريان هاجي مبروك لا تاني ام وقت قال كرد دركوسا ده مقدانة زماني كردي بكن ووجد تشبير بكن زماني كردي ناس تمام براستي سبارتي فرساتا براستي روشا زماني كردي جاباي كردستان ده وقت ايرو باجار مدى راستي قام مورن بريا شورشا سوريا تحضر يازدان دروشك بتر خراب تي بيرا ما وهمي بيندرين و تحضر ودهان ده تحضر نهان ده تحضر حشتان ده دهان خورد جوان چاپانا يان بيجن ترتوب خانه هاتن قرتن جبو تيبك زمانك كردي جبو تيبك زمانك كردي هاتن قرتن دهان جوانان دهان نبسكاران هاتن قرتن جبو زمان كردي نبسا النواب زمان كردي تا كها استكي زمان كردي بجارة كرا قد خبو ليه ام قدبا مورن براستيين ببينن روشا زمان ايرو دهان برتوكي زمان كردي دهان او رجلمي كردي تين شاب كرنش لاي جوانا باش لاي نبسكاران با او تشتك برز محمد او رجنامه انت بحث دكينها او دكافن خدمتا زمان كردي ده يان هزر ورخصتن بارتين كردي ين سياسي دسي شان دكن يان جي نشان دكن بيجومان يعني فكرنا زمان كردي تني يعني زاروك كي كرد هكر دسبيكا فدا فير بس زمان كردي كافان بيجن د بيشروشي ده بكبه خدمتا وجه خدمتا وجه كردي ده يعني بروجانا تواجل كرده لا يواتيك بيجن ايرو هكر الايك سياسي او السر او ايديولوجيا خا يعني زاروكا فيردك يعني وانا هندك يعني دبستان خدا لي ام غابا خدا مورن ام باشروجي مزن يعني بيشروجي يا قال كرد بيجومان وبكبه خدمته ده بركو فكرنا هر زاروكا كي هر ولاتيه کی کرد زمانه خو راستی او جه شانازیه و جه پیشخستنه پیش روجی دشگلک باشه برز ادریس چما حتنها زمانه کی می کردستان در همو جهفدو فهم بکن تبکن حتنها تنه یانجی هری کم فرهنگک می گشتی تنه حتنها صدام چنه درباره چما زمانه کی استانداریه کردینینه براستی مجارکی برفره و بوچون و نرین جدا جل سر هنم. تو تزانم روشا ملت کردی نوک روشا تملت کل دنیای. جمله پرچبونه نابینا 5 دولت آوه هم بیشن یعنی چه سوریه عراق و ترکیه و ایران و بشه کردستان سوره هم بحث کن. بلافبونا کردان ناب 5 دولت هر دولتک بزمانه کی داخله سیستم کی سیاسی بکارتینه جدا سیستم دن. هشتیه گو یعنی چهار روشا کردان نیا درسته یا نه تندرسته. عینی ویژه روشا زمان جی هر وحاله هاتی. زدباری ویا کیجی بکارانینا ده الفبیا جبو زمان. ادی مشارکی دیروکیه بهتر مشارکی ام بیشن. او بیا پرزگریک یان دولمندی که زمان کردی را. دو الفبیا ما کردی هنه. بمن پرزگریکه. چهار پرزگریکه. چه برهمی بکردی ت نیفساندن ادبی ام بیشن وجهی یان زانستیان آوانا ام بیشن وقت نمونه الباشوری کردستانی که دسالات کی کردستان هریمه کی فدرال او زمان کردی فرمیه و زمان میریه و زمان دزگه و دام و دزگه حکومینه چه برهمه کی زانکو آوانا درد که وقت نمونه کردیم باکور نکارن سودای جوان برهم آور بگیرن جبر الفبی جبر کشه الفبی باشه که ادریس ایرو مجارکی اگر هم سیاسیه ام فکری باخفن او داپیدان به تیپ لاتینی ناکن اف مجارکی بهتر گریدای سیاستی یعنی روشا سیاسی چند اما دمیدجی این باکور این روجاوا کسی کوب لاتینی دنفیزینن او جی داپیدان به تیپ عربی ناکن بیشن افنا یعنی ای روا تیپ لاتینیه وای او لوی ملی دبیجن روا لاتینی الوی ملی جی دبیجن روا آرامیه انجل دبیجن تیپ عربی انا آرامی اف مجارکی گریدای سیاسته یعنی جبو زمانه کی لحمود دنیای جبو زاراوی کی بک زمانه استاندار الولاته کی براستی بهتر گریدار روشا سیاسی اوی ولاتی
هەگەر دەسەڵاتێکی یان دەسەڵاتێکی کوردی کوردستانی بجی ببێ کوردستان وەک وڵاتێکی ئازاد ببێ وێ دەمێ مژارە گو ئەمبەر و ئەلفەبێ یەک ئەلفەبێت بچێن یان یەک زاراوی هەلبژێنن بۆ زمانی فەرمی حەسانیتر دەبێ ژ ڕەوشا گۆنها ئەم تێدەنن مژارێکی دوو درێژە لێ ئەس دخوازم تەکەزیە لەسەر خاڵێکێ بکەم ئەو نایە واتەیا گۆ ئەم بکەن بەهانە ئەم بە کوردی بەرهەمێ خۆ پێک نینن وەک گۆهنێک نویسکار دکەم بەهانە دەبێژن ئەم بەعرەبی بنویسنیش بۆ جەماوەرێکی بهتر بخوێنیان نامەی ئەمە بگهێ بهتری خەلکێ گۆ بزمانی عربی بهتر ئەف نابە بەهانە بمن چ بسۆرانی بێت چ کورمانجی بە بەرهەمی خۆ پێک بینە ئەوەی ژی وێ بەرەو چارەسەریە هەر ڕۆژێکش ڕۆژە باشە بەڕێز محەممەد دەرفەت لە پیشەوە vekirîne eger hûn karên xwe bi serbestî bi hizrên xwe dûr ji rêxistinên yan jî partiyên siyasî bikin lê Rojavayê Kurdistanê derfet li pîşewa vekirîne hûn karê xwe bi serbestî û azadî bikin من وەک کەسێ نویسکار ئەو خەدانێ پینۆسا خۆ ڕاستی یانی ئەو ئەرکەی هەرێ نویسکارێکی ڕاستی و ئەو تشتێن لەسەر لە خاکەیەک گۆتێن کردن بووی شێوەیەکی وجدانێکی ساغلەمی وجدانێکی ڕاستەقینە بنویسینە ئەو نویسکارە ڕاستی ینی هەر نویسکارێکی ئیرۆ ڕۆژاوای کوردستانی دەربێدرێ کو دەما هەگەر وجدانی ویناکێ سابە دکاره بنویسینە تشتێک و هەر تشتێکی گۆ ببە دکاره هەگەر نها چاپژینەکە دکاره سبەت پێشەڕۆژێدا وا بەرهەمێ خوا ئەو نەرین و بۆشونێ خوا واناکێ تۆمار بکەن چ هەلبەستێکێدا یا محەممەد ئاسانگی چنە ئاسانگین دارایینە ئابوورینە ئاسانگی چنە لە پێش نویسکار پێش ڕۆمان نویسان بهتری واناکێ مەسلێ ون تە دەزانن یعنی ڕۆژاوای کوردستانی یەکەم دۆرپێچەکێ دەنە سەرمستەوە دەمەک ینی بهتری دەمەکە باش درێژ ینی دەستپێکا شۆڕەشە سووری حتا ڕۆژا ئیرۆ نویسکار دەما وەختا دەما بەرهەمێکی ویناکێک بۆ دنویسینە طبعا هێویا ویناکی بۆ پروژه دخوی نروینا بنویسینه جگلی کردره یعنی جهانی را یعنی تباهیه گلی جهانی تباهی را یعنی نویسینه لی او اصلا که کوتن دانین لجمع بهتری وانا که مثلا نویسکار جوانا انا گلک رانی وانا که رو ام دروشک ابوری ده زحمت در باز دبن ابنا یک دو گلک نویسکار جوانا که هنا رجوای کردستان نکارن او امکانیات وانا که ویتنا بن گوکاری بن و برهمه خواچا بکن لی تشتی به تالی باش دیدن از وقت اندامه که یکیتیانی بسکارین کردستان سوریه از پرپرستی را گاندنی ایگشتی یکیتیانی بسکارین کردستان سوریه مدکاری بو باش ام خودان برهمه نوانی بسکارا ترکبن جد 2016 تا روجا ایرو منزی چل برهمی پرتوکی جور چه رومان چه شانو چه هلبست چه لیکولین ام باش مدکاری بو برهمه وانی بسکارا به شویه کی خوجهی ام چابکن له بیا ما ناو برهمه وانی بسکارا بمینه خوجهی ام دخوازن او برهمه ما سبت پیشروجه ده به برهمه کی ام قریبن ناف دولتی ده یان ام بیژن هرمی ده گورن چاپ کردنش برگو براستی نویساندن و نویسکار و تسینورجیت نه بن بهتری هر تشتی گو یا وقتا نویسکارک نویسینه جگلی خورا هر وها هرمن در دوری خورا هر وها بهتری ما نامای ما یا سرکه ام برو نویسکاره کی یا پرتوکه کی زمانه کی جهانی بهر باشه برز ادریس قالك ظرفين كردي هنا ظرفين سركه اگر ام بحث بكن زازاكي ايرو هنكاس هن نویسکاران كرد هنا دبيجن او زمانه هنكاس دبيجن سوراني زمانه كرمانجي زمانه يعني وكو ظرفه داباش ناكن كنجي و او پرسگریک چهار سر ببن روزک وره کو ام بیژن خلک درسمه او کو بزازاکی داخون و به سربستی ج خلک قامشلو فهم بکن یا ج قامشلو به سربستی ج خلک حولری فهم بکن کنگی او پرسگریک و چهار سر ببه دو خاله و مجاری هنه به بوچونا من نرینا من دبگو نرینن جداجی هبن لسر بانگهش یان داخواز یان داوا گو هر زاراوه یک زمانه کی بسری خوی مترسی داره يعني ام بالا خو بدن روشاهن ملتان زمانه وان قالكش دور هبنين وكي برتغال اسبان بون دو ملت وتدولات او آليا ريخستن يعني چه آليك بمن ببوچونا من داخوازا گو
هورامی یان ام بیژن کرمانچکی دوملی سورانی بادینی و یان کرمانجی بگشتی وقتی بحث وکی زمانه کی سر بخوا مترسیدار اف دخوازه هانی یا دوام کنگی امه يعني هرمكي وكي درسمي ج دفرك وك قامشتو ان هرمكي وك قامشتو تبجهن بهتر وقت الزمان كي ستاندر دواري نفساندني و پرورده بلاف به افجي تي يعني برسكريك هي برسكريك چيه نها مثلا وكيل باكور جبرجوانديا بمن افجي ديساس نظرنا خود جبرجوانديا دولتي دو ملكيان زازاكي بز وكي زمانك وكي امبيج وكي زمانك ستاندر يعني وكي زمانك فرمي لرخ كرمانجي اف باراستنا وان زارافا جبو بكار جبو بيك انينا يعني برهم انينا زارافا كي ستاندر جرينجا يعني واتا ام تشي بيويستن وقت ام بريارك السرانسري كردستان بدن جبو زمانك ستاندر تشي هلبت بيويست يا بحمو زارافا هي جبو وشار وغوتنو وهن يعني هن قوتنا جبو زمانك ستاندر بيك بي اف بفي ملي دولمنديه بدا خوازاق وحر زارافايك وكي زمانك بيناس كرن مترسيداره ودابش كرنكي چانديش كردستاني سر جبلي دابش كرناغو سر جغرافيا كردستاني هاتيا كرن البت مجاركي فريه براستي قالك بو چون تيتنا برز محمد برسامنيا ضوي اوا اگر بزحمت نبي بكردي از خازم تو برسي بدي دفي بارتي ورخصن كردي چبكن داكو زمان كردي بهتر ورا پاراستن ولهف لكم ببن فرهنگك ما يعني زمان كي ما ستاندر چبه وسي او قضاء سرقه يكرديا كان يكفرت يكجي البنك زمان كردي اوجي بويا قربانيه انا كوكين سياسي دارو جائرو او كسل ناقدار دارو جائرو او برزغريكا قالك مازن درويك ونستدمر كلنا زمان كردي جو ايرو بيشن تشي درو جافاي كردستان دا كان بيشن حق باشوري كردستان دا برزغريكا مازن ياكو بهتري وانا كل باشوري كردستان او برزغريكا سفارت درو جافاي كردستان ويتنبا تي او بارتيان سياسي بدري واتر فستن كو او ناكوكي في سياسي ودين طرفك يعني الملكي هو قريبا سبب بشروجي ده بهتري وانا كنت مانا كي كرد قالك سباس هاتشار فاشيف قريبا شويه كي برمي همو جدو فين بكن وام فوقين جد محمد عبدي هالبصفان نفيسكار قالك سباس بو باش دربونا تاج باجار قامشلو هروها برز ادريس حسو كو نفيسكار او جيو چالكوان نفيسكار ته ميواني ما الاستوديو اركيبو قالك سباس بو هردوان زانیاری نو درباره جانجدستانا پنبرکی کرد لسر سونیر ولات بوسنا درکتن لگور جدرک نزیکی جمالبات جارکر راگهاند که ولاتی بناو سیامان دادو که بریا چند روزان ترمیوی هاتبو دیتن به مبست هاتیه کشتن همان جدر دازانین که ترم جوان بناو سیامان دادو به شیوه که هوانه هاتبو جهف خستن و تانها لیکولین و وکولین درباره توانباران ده تینه کرن سیامان دادو جگنده قرمدلق یه نافچه شیعه یا عفین روژاوای کردستانیه و دو پنابرین دنجی پیرا هبون و ترم هر سه پنابران ده مالک بردایی ده هاتبون دیتن. بله تماشاوان هجا مجارا کدن وگرن مجارا رکفتنا پارتیا یکیتی الوحده هروها پارتیا پیشورو امی برای خوبدن باجار قامشلو ما میوانداریا برز احمد سلیمان اندام پولیتبوریا پارتیا پیشورویا کرد لسوریه کریه دم باش برز احمد دم باش سرسرا بوتا وجبو تماشاوانا برز احمد چما دوی دمیده اف رکفتن هاتا امضا کرن و لسر چه بنگهه و اف رکفتن به پارتیا الوحده را امضا کرد والله تم يعني ركفتن درنجي جيرتنا بلكي يعني وقت بيجي درنكتي كم قارب بهبر ركفتنا كي تنافت بقرا سياسي كردي قشي تي ما هي فيدكر كما قريبه بهبر اطراف سياسي يعني بهبر قارب ركفتنا كي ولو قتد يعني ناخذ زلال بكنجبو برسا سوري بقشتي ولو جيجبو مساله كرد سوريا ما قريبو قاموا حوالي يكيتي الوحدة بجهن واندي تنين هفاش
لسر وی بنگه او بنگه قام دبینن ایرو سوریا ده مثلا چاره سریه عالیه چکداری ده بداویه يعني قالك زحمته العاليه دنيجي دوي يعني ديتنا مد نافل كي سوريا د گفتگو به پیدا کردن چه به همون بیکاتین سوریا د پیشدار به ولوجید باوریا مد ريجي پرچاک بجوان دانوستندنا لسر بنگها بريارا 22 5 4 او آگ کارب تدی بریارا ناف دولتی آگ کهاشتن هف لسر ویناج بو پیشا روشا سوریا ولو جید آلیه ده دیتنامد یعنی او روشا یعنی درباس بود سوریا ده او رنگ حکومتك ناف بندی يعني براسي بو سبب قالك مشاكل جو تندري سوريا دي بيج بيشونو وروشا سوريا جي بي خراب كردي تنامد جي باش قماديت انه دولتك لسر اساسكي لنا بندي باشا بريز احمد شما تحالف هف بندي بقشتي ند فيرا كفتني دايا بتنه بارتيا يكيتي وبيشوروا والله او امام انا اطارك شكري يعني جبوق بين اسكرين يعني دي سهبالي وحده دي اطارك كده ام نهاتني اطارك كن ام هناك اسس ايجي ام دبيلين شي يعني براسيتها بقرا سياسي كار سر بقى هبدو يعني او تشتي قتيد خلاف هابو او بجبر ام بهبيني ابدان وسندنا ماجي عاليه دلرجي بردوام ما نل ديجي كاسكي اف ركفتن شكري ام دبيلين بلکه گاوه که عالیه چلو کاربن نزیگون نافت بقرا سیاسی کردی اطرافین سیاسی کردی ده ایرو ما وحده کاری بو بکرایا ام سبا کاربن بهنا کباری دنیجی پارتیه دنیجی وكاكي بريز احمد امل جمع يعني كسكي جويل جمع بلكي وقت بارتي دي تناما بيجبرو ام ديفيجن بارتي سركه ايرو بيجن هبدو كاربن الي كاربن او بارتي دنيجي خل دورا بقرن يعني ايرو مثلا دانوستاندن سبب هذا كثير بب سبب يكثير بب ولو بادرجي بب بانكسي وقت ابو خازد في مساله دي او دانوستاندن بب امل جمع قد يعني او ام ندس قرتين دفيناد ام بهفين جي اف ديتن لجم حوالي دنيجي شيب ايلو ما واحد قريب بكره مخابم ايدن ما نقاربو يعني ام شقاس ما هيفيت كرق جواتا تناف هرشار اليات شيب وكاربن بس بين جهه لجي مخابنيه برونشتن چيند بو امام دبيجن انها يعني بلكي افغابك بدا اليغو ام او اطراف دني سياسي جي ام لها بقرن ام كاربن روشا سوريا بقشتي الجور سياستك اق درباس بلكي 2011 و 12 تشتكو لبيغو ما 2019 ايلو قالك تشتين له معطيات دن سياسي لسروشا سوريا سروشا منطقي لسروشا كردي حاجتك مزن هاي كرد خو مراجعه بك قارب بهافر ويشاغي ايجابري خو بدن يعني او دان هواك بيجهن هاف ولسر سياستك او سياسه بري وام بدك بكود هارن ويشاغي وتشتكي جرينج بيرو ديتني باي مشترك ام وحده افون ام بهبيني اف دريجي هدي ام كاربن بعاليه دنرجي دانو سندنا بكن بلكي كاربن علي كاربن ام باشا يعني كاركي هاف باش بهافر ده چارچوفه سالم بريده چند جاران و بريخو دابو شامه و دفيره كفتنه ده و تکس کریه کو هونه بريخو بدن شامه قالوا تکس کرنا و لسر دانوستاندران بشاميره سدام چنه الجمع يعني إيلو تشتكي قالكي بالكيشي إيلو يعني ريجيم بلكي 2011 أمريكا وغير أمريكا ودولتي أو جو خديتن دوستي معارضة سوري 124 دولت يعني تقولتن أو نظام دفي هر أنا إيلو نرينا قدن شيء أم دبينن أو نظام وضع كده إيلو شاوا الشريكة مشكلة سورية ولو الشريكة حليج بو ناجي يعني جماعتي خواستن که ام کاربن لسر ملتي خواست بكن ام كاربن مسألة سوري وقت ما قلت نهما بأي ثمن بيقومان ناق بيشروجك سوريا سر اساسكي ديمقراطي او دانوستاندن نهما ام درنج بو خاطري ام جوي حكمي بيجن وقتا وتشتي تدخواز ام دبيجن بهافر ام كاربن جاركي ولاتي خوشوي كريزا خراب ترخن جاركي تيجي ام كاربن براستي بهافر ابابكن سوريا كنه قتيد حرب كاتيك ما في خناس بك وهري جرينج جمار وقت افغان سياسي كردي او ما في كيماي ما في كرد سوريا تجي او جي بين عسكرين
دیتنا مدی ایرو روشا سیاسی دوی آلی دی تخواستن که ام یعنی دیالوگی هر کسی رو بناوان تجري باشا قبل مجتمع دولي جي آلي كار بوينار الجور بريار أخو بيسدو بينجوشار ويتيكا بخدمة سوريا برز أحمد يكيتي بشكل جمسده ورجيم أفا بريا چند روجان يعني دو قصده ومسده بخيانة بنافكر قالوا هلوستا يكيتي دفيدا ميداوي تشاوايا ولا او تدي جريداي بيكيتي رونكارن برساوي جيكيتي بكل لما يعني بلاستي ام جيت ام نريم بخوج علي ريجيم ايلو لسر قصد يا لسر يعني بلكي مختلفا بهافر بلكي نكاريبون او دانو ستاندني بهافر كرم بيغان انجامك لبراستي يعني ظلمك ايلو قش قصد دير بيغوتن بيجهو خيانتك اف زمان نه زمانه گو کار په خدمت سوریا بک مستقبل سوریا بک اوان هاجر تشتكي قربن شر داعش كريو داعش يرو هر كس سر متفق تفريجيم دبيجي معنات جنيفا ددوا دوي شغ 2014 دسبيكاوي ده اويد جود حياه مجرهابي خلاص نبن امريكا تشتكي سوريا دبكن باش ابي هزي الي كاربو بهزن ناف دولتيري گچلو كارب كولاسيونري چلو كارب داعش بشكينش كنادنا داعش تد خدمتك ايش بشروجا سوريا راي چلو تي كارب وان كسي افتتحيات وفيرنج يعني لا هاتن شر ريجيم كرن نكتن شر كيب لشكري ريجيم دباوريا ما اف زمان نا زمان تي خصن نج ريجيم ونج غير ريجيم ايرو زمانك تي خصن كم چلو كارب مشاكل خود دانستان دلي نب تهديد يعني سوريا جاز في قناغ تهديدك دنجي الاليه دجي وقتها ايرو شر خدمتها كسكيتنا نكرد نعرب نرجيم نخلك سوريا باوريا مد يعني اف زمانك نخدمتا ايروي وتشتكي شاش وهنا كيجي ظلم تدهي لسر وهيزين قصدي وايجو شر داعش هل استوى لهمبر رجيم ارنيه تهامان دميدا لهمبر قصد يجي ارنيه دفي دويدا ام زانكو هن برزغريك هن ناكو كيد نافبر قصد ورجيم دا دركت هنا تشوا كاربن توازنك تنافبر هر دواليان دا تشي بكن اما لاج يعني بلكي نرينا اما اريني نمسلا اريني يعني اما ام ديفيشن يعني وقت شرط ومرجع سياسي ايه هنا تشتكي سرمجي فردك ما تخص سوريا ايرو بيفي او بغاشتا قناغك ديمقراطيه تيش حياتك جيانك سياسي خوش له او خونايا لسر عرضي تشتكي دنه اول سر عرضي ايرو امبير بسياسه تعامل كن او سياسه جماعه خصتين ام قاربن يعني وقت ما قلت تشتكي بامكان هي ايرو ام دبينن نا اتفاق دولي هاي السر مسألة كشارة سربك نا هزين اي منطقة بتايبات مثلا تركيا ايران السعودية خليج ابي قدسي وعند مسألة سوريا دريج بقوله ابون الجزء المشكلة لك من آلي كاريا خلق سوريا بكن دمين خلق سوريا بخوا كارب شخور كاركي بلكي يعني اوجي قالك زحمتي وهن بيك يعني آلي كاريك ناف دولتي جربي بيدا كرن لي وقتها خلق سوريا يعني دانو سندرك ناف دشيب كارب هنا كي دنگي خبلن بك اللي بيشيا فان دستوردانا وخراكرنا ولا تيوان دو مصالح خلقي قصر حسابي خونا سوريا وخلقي سوريا تيما شاندن بلكي او آلي كاريا بك قسبه موقفك ناف دولتي جي آلي كاريا خلقي سوريا بسبب مؤتمرك وطني شيب او مسالة ناف دولتي سر اتفاق كرنتي كبن تنفيذي او قرارات انا آلي كاري بير بب جبو هنا جي امر جمع يعني ابنا كوكي ندنا وان ندنا قصدي ندنا كسكي خلاص جناب سوريا هذه جبو لوجي قال لك كي مهمه قال لك تي خصن جماعه ام كاربن بهبر آلي كاربن شلو ام لسر ملتي خو لسر سوريا دفي ازمه هاني رولا كبيزن لسر خص فكر باش برز احمد برصا ضوي اوكو وخشتاك دم يعني جدولك الزمني ودستشان كريه داكو هن دانستاندران برجيم رافكن ومن بري خو بدن شامي لا او اما وقت برنسيب وقت يعني وقت ديتنا يعني لا فياج مرت بيجي سبا مهارن وقتها الشرط وظروفي بي بيدا كرن كان جيب امي بكن يعني بس وقتها الشرط وظروفي لين بيدا كرن وزحمتي ام ترج يعني اجندات وتاريخ او جبو في مسألة دانا ام هاول دين كاري خو بكن ام شلو كاربن في آلي كاري بكن جل جماجي قالك زلالك ام فيد بيجين نمعنا خو امي هارن وك ام حزب الوحدة امي هارن مفاوضات بكن برجيم دبر كردي سوريا دبر ما في كردي سوريا ايبا الجماعة ام
خود بینن باشک بریارا کردی سوریا لشریک ما هند و اموان شریکا بگهلرینه که سبب مفاوضات بین دیتن ام قاربن و چاغي قرار بسینی مثلا سوریجی يعني مثلا كرديجي هذا المفاوضات بن نعم بتنب برز احمد سليمان اندام بوليتبوريا بارتيا بيجفاريا كرد لسوريا جالاكس باز بو شروفا واخفتنين ته بله تماشفان هجاب في ايام گشتن داويا بولتنا خوا هر شادو بختور بن